Lagi sana kami kita makan lagi di sini menira kali yo jengkol ayam crispy, ada sambal bacang, jengkol mentah, lenca dan pakai sedikit rebusan juga ya guys. Oke langsung aja sebelum makan berdoa dulu. Jengkolnya guys, bismillahirrahmanirrahim. Bueno. Jengkol pakai sambal bacang. Wow. Pahanya.
Wah. Wih, gak berdengunya aku, guys. Bang. Nama dulu, guys. Wow. 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 Pasang terakhir. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.